Community Connect emisa no ebubonko literary yamina do yaba bakansa wo amuyo community yabasra amuyo community fo da yaba hiazi ihu ne ihu djumai enti bia wo bia na so go hinodo no amamoze no mpo emra na aba asami biara ho no wo no community mponto no yaba moze na afia ama okwan na afi wo so etumi bisa na aboa mekro no mpuntu etum akwanyem dama so na nzama onkwe yi wo community wo ya nkraban na afa no so ka o send sisi on Facebook live, YouTube live zayika hina no aba fontin telefide no guru nti whether you like it or not no akobo oye damage akosa TV Community Connect amoyo ebuwa na won se etuma aka na afi ahwe ana payemfosi sabi aya papa nke won mkabeyam nse yina yemwa na ekuro no punto ontum na onfane tempefra mezenesi OMAR bin ABDULLAH yamina dom anape ya shase yetse is our kodo wo oye electoral area ha mekire eminsa no bobonko electoral area Eraba Susan ze oya kase bona ba the man sune yin honorable assembly member Ibrahim Dauda Mohammed abobonko mo acheche ne nsem awuso yetimemi ba azepa na woda woso itum na ye awoda bibisa asemo honorable tena ho na ohwa de nsema otumoke no ana community no so yeko home another otumotiden ya tun safra hen mechira oya nana amuyo anamukando roba ntino so yin botwetwe nkomo ikroi senti beta ofra na amuyo na afine so otuma chechem etum na akire yameda adom yen sa ka oya otum je etuma wo fifin firman community wa aba abakansa na obabo mankomobo etum na akodo zati memfo a ofibire to biere no yesidan ya inde isidan ya etuma adwo no papa yankrewi buwia ayawa adenti na zindazi esisi ne pete sabi andahu ensoda de ababa nde sabi si jalota ahemfa na mugwana afa na abanchise so na moto mriye masabi ijeto mifia metumeto anamar ba de so na moto mriye si ijeto mifia abakwa na moto mafada ma afra oye odum jafo so wokona ija ntutu ya ebire mbakade wonya hweo woda na mbrano no otum no mahokon da woda anada otum no oteden intini na no ende e bo mazene fi yetum na ya bonkomo bi odum jejumazi yansam krotin ena ebotum ne ya kan enda ye wie hono sam de otum no odoso papa mpanyfusi yedidi wie na mmom yankasa wie ntakwan bi ado no e ba hina afamize mpanyfuso na ogbu amanyesa amanyano de wasa nkwano ma memero so na muko nti damena asaminete ya kweneyim na ya dampanyfrezi na za yabakan wofiano no waso etum na ati nti bamadan chanesum yewo ADOI RASHID MOHAMMED. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Mabacha pom yazi. Yo, MCR, one share oya Eja Mohammed the mic no, I'm there, Nasano Fum. The man son you oya GO1 Victoria Amma Hammond. Mammy Moacho with my hero Casa mic in him. Yeah, I know. I will call you who be. Aha. Mammy Vicky. Aha, Naso aha. Above woman come aboard a tumina alcodo. Jay, the baby also to me to Puna. Answer never said me the national. Young call oya Opayin Rashid Mohammed Missende. Or Doom J. Jumapa. And now what you may say within. But the pan of the war to me before. And I can't do me J. Jumapa or your one of them. Rashid. Yo, yada otumfu nyamiasi. Na yada mpemfu awowo broni sodo ase. De wetum waji Costa TV. De wambra no do. No wamba yanche chire mfanchire hwanu manfo. Na yada Fire Service Regional Command so ase. De Costa TV wazi bayin wetu binum de wambra na wamba bua na wanye ijanwo nchechire wamfama omanen. Ozikan Eja Ahmed, question na ibi say osafate. Ibi so odumja oni wananom. Yeah. Ebe ndwuma na wazi. Right. Odumja dwumayin ye obi a obo oman ho ban. Yeah. Oman ejapazi na ankrankor. Dame edwuma ba say no edumja edwumayin bia oyezema na man. Eko Brofuma was we save life and property. Right. She say it's we save life and property now. Naswa baby was we save a savable life and a savable property. And she yani ejuma yedin in she share one. Ne ejuma yedi onye ijedum nkotin. Atren chamba odum jafo na yako ansana obia wezi yenechi. Satrian chamba se edenu bu anakali ya kwenchia odim jafo na osirezi kan efron one no wahwe life first we save life and property yaje nkwa nyi ejapaze ho ban yabon ho ban nkwa yabaje nkwa na yama nyimpako no se na ore ya wakwa yabaje no nkwa na ma watena ase ejapaze no so sorry ya wasaya osede ekwana yabafodo a yabobbo ho ban a onkotum wasen osede yabbo ho ban chebia na okaye boafo na president azin za osede oya nyi na wayen odumje edumezi a yezin mdasin Yo damina odumjafo otumodu hojuma ana aya ADO1 Rashid Mohammed waba bensem atumna adachira hin Yeko oya fiki wona ebisen na ano hia da minisem de na mafro odum jefo na ma bi ton de ano obutum ayembo bi ana de mbramam kwan da minisem de na aramatun safra hon na obohwe nzame dide ya na Inyo ohia de ba fre odum jama wa aba na wa bobo wo da ne sinim bebre yenyim de yerisi ne de na yefiti ase a wona Mason fo na carpenter fo na oba na adwunum de ho na wodze dan no besi ho nansa na wodze dan no besi ho na osede yetum yehu de ifie na rempa eten wabo oyekor ana ewo back door aha exit baba ha aha na sa atoyenkyem a oyejaba mogwan ma afa ni nyina osede eba fire service fo wona yeba na yebo hwe ekwana eba fadumpo oyeda ma abo no obada abu n'enyima ana da ni nkyene fom ni nyina ahia na yebotum ya aba na yaba chechew ekwana eba fada ibotum zidam nyama nyina egugu akwem ye amasamanse da mumpo no sa okaba ne de so onye je mpo no so ebia ewi ana da dan crack bi no rubobu a ina enyim ekwan foforo a oda wufie ho ibotum afado epenti no kwan ma de eba fra odumija edwumayefo na ya aba ya bobo ma yehu ekwana eba fada eze wa abobo tu tokrobotu na mpo sabogra prove na ezebejije wodan no ho anya na yebotum ya kyewe kwana eba fada ahafa bi to ha ahama emfa nto ha nti wara yedane na etimin inyim no want to ibia da samansen dam na ija oba ho a aha ye kwana motum afadu mepoi na emu aha ye kwana muntum mfa mpoi ama emfa nchi no ho wode mu ho na wankaba ne de ija no wa ahwe wankasa mpunti oye nda osada yeba na yebohwe Bigi, my answer there, how often
na yana yetumi yesi dan yaba oya odum jasoye na baba jidema adwenkyerɛ yetumi ne kyekyerim honestly on time see hu do risia ina bia few people are companies anade bia hu de dwumaku kase akasa na normally water wo ba me yebɔhwe na da nkwankro yerisi ni fie da yebaba fire service de momfama abo nto hen momfama yi nto hen ze on toka sentra edwumaku akasa companies en eya wo de nyimzie na wo banye de yekwa ye ma won de menkyerɛkyerɛ de company yeruboi as a dominant one be shema wa be ye dwuma edom so no wo baba aboto aze ne we fim wa akọ nti samanse na dam na says abo krotin ezutu enyima so kaba nda manse de ijebi mpo na wa atọ wa edom ne nyina repre wono nkwa na we fidan nim we poi se won nyina wo fa abo kruma stampede botum we si that moment kofu botum wa tutofom ibinum etietie nkofo wo do na emom says exit to ha obotum wa abo nti normally ejuma akasa ze wo ba na da ankro hia ne dan na nyina efiefie a ye betimize ono zo on yaza wo ba ye kwada ma education ya ye wo he ze ni nyina agwa akwem ye ka kire won ekwana wankasa mpo wo fie ho ebotum abo ho ba ne bra na ye ankasa yereba inspection mpo a yereba enyi jesem mpo wo mnyi de oye free wankasa wo fie na esi na yankasa ye bohwe da fa wa abo to ha fa we yi to ha oye free nso amanfo woremba ma ebohwe ebo wan da wazidan na esi ho nti ma baba na anye da ifie na rotten abo kropel nti samanse ne dam na sa abo na no so bogra prove bi ajewa sa atoye ncham a oye ijaba na ankasa ohun ekwana obafa do bopoi nti ye education ya ze ye ba fado ya akade oye da sa wankasa irisi wo fie a ebia nyimpa wo mu enum esia yeswana bra na mom ye yenkyerɛkyerɛ mo ne yenkyerɛ ode fa exit to ha nti samanse ne dam na sa to yenkyama ba nyimpa ebia ne botum afa enyim epoi nyimpa ba asa botum wa afa echirepoi amamanse ne dam wanka fa igyahyehyw amfa ambra won da moment na bena mama Vicky otum worka kyerɛ yen ohia papa yeko oya open Rashid Mohammed oya ADO1 na ye bisane de abane de otum jafo wo de mencheche wo otum dama mafa kwano za ya maame bia o se exita nti jano to na na okata ntena ho exit na no wo sa ha ija to otum ntena ho nti ama no so otum yan fra ma sa na exit na oronje ogbo ya abo na otum ko no mo so exit cha sit down na jano so otena ho me ija bebe show ekibisa oya open Rashid de sa abandam na wo de mencheche ya wo dama onue na orisine dan na. How often I monitor the obey the same thing? Because I can't be. I mean, I go coffee or how I don't do. Obey the full. How often we to monitor Capitama and then we save you? Yeah, that's it. Exiting in Chede, Quanakatina Bonano. Exiting cherry would there a quana at Renchamba or said the ifum ne easy pay. It is the wonkwa. Ne, Umana, Waba, Yanaso ye. Wabaji dama entity so waba yamhon tum krate de won kesidan yamaba permit to construct it permit to constructing na yehu de osimasi wabaji krate bia o chede yamon kwende onsidan nti henanwa wanado owia yawo abozin krate ya yezeman oye residential fire certificate nti dama certificate ansa na yezeba mawon o sede yabahwe de ze ye ka echa wode yen aya se enye ya yebama aye ansana yezu dama certificate in yazamo o che de wodanen etum abo awo na weje pazi na wona warba batina wufie won etum abo won ban ama won so sawaba wehu de ifie dam no ota yewo abo ebien apart from ze ye from yezi befie ama wona wo dama bie atorenkyem ba yenya yebotum ya afa ha so osha so wa ha yebotum ya afa ha osha so ha sa yebotum ya afa ha ni na ya entity ya yababa ne yaba batete wona wotifie won ama wehu de ifie na wotimun oye fire free ifie na yetimun oye fire free MC ampocha wonbo hin ye wo oye amoyo abrosana osa ya abrosana nanana no pay for tumutena ye ya assessment kakra ya hwe o me da planning ketain sem enti ebisa oye open ADO1 Rashid Mohammed enya ye kura no sadamede ye oso ye onkeshem na so ye krata akuteni sem a ekwano do ahin na woda otum na edoto oye ekwana ebupei ya babasen ya akọ
oba na emergency ba na efi yetu anamọ yetum na yakwenem nti yerehwe da MC a honsa butum na aka aya dama aya abrasan na no honsa nsama na efi yetum na yetum na efi yetum yewonti yenhwe oya skin no dum na chief fire officer yenhwe da metani enyan yekura no kwan dodo hin na wodo tuma fam na pe isan ho na ye nanto aya baha nti MC abasana abo hin na efi yetum na ye hu za otomar ko nta yankasa yo ehwe mfonyina oda screen ni dia ye bonhu de se ansa na ye votum ya da magazine se yensa ka wokrate na ye hwe nyimpa dodo a wo ba betine fio ye friend density factor okay nyimpa hin no wo betine fio so ye edwuma musa nyimpa hin na eba fon na yin wona ye edwuma yeah say yehu dama na ye botum yehu de dama abu ye odawei nyimpa edonu botum wa fom dama abu no mu sima ekor sima kurintem nyimpa edonu botum wa fadama abu yintem okay say wona wor ba batina fi won wonso edonu no so wo ye baya 20 ana 15 ana 10 no so ye wono ho intutu wonti ansa na ye baya bibian ye wo density factor ye calculate na yehu de okay sedama dani se nyimpa ba se na wo batina ma ana na wo batina ma on said na abo ye kor okay en abroseni bia so o se de oye kwan ebien abroseni bia o se de onya ekwan ebien ekwan na oye ni emergency exit sa asem no oba wo sora ne so oye abo na anu na ekwan foforo da ho a yebotum ya afom na yesan onye dem se ekwan ko ti na odem ko abrosan no so de za asem ba dama ekwan no mu a wona wo so ni na waka okay inti abroseni bia or exit and ni emergency exit or exit ni move on or entrance and ni emergency exit inti entrance ni yakona ya fodo yezu kofio the emergency exit or ye kon fofura oda abrosan no ho anu yenta yembwe chire atorian chamba ansa na yebwe and damo kon no so yemfa nyamanyama mfa sisim okay your friend obstruction okay adipia nsisim abribia ekonomu odem se ekonomu dem a ama se obi reba na yusum ahye wonpo a okay onko bofom okay nti se izinyama taasi si o yehwe bon de wo na wo de table we twa daze wo de table wo za ato abu na echi na wo de ho adan store room kakra damazin onye isu papa oye suban papa ehon so emergency exit ehon what's also oye incident free area okay ehon se de bibia sikwem ho amaso obi zengwa no reba na wenwu de bibi wo mpa we tum wa fam na we pay na waje no nkwa yeah officer say yehwen ba be metum da me ni a oye no kwa de fie pi wora to abu no fa da de no for da de table no for ni na no ebi wo so a abutu abana ya tum kin na eda koto oye hall na kin na jemframa amankwa wi ntuma amfa da musu na ba no so otomo papa yi botabu na ye tuki na efim yo yedasi emergency exit bia na abo se safi mpo na izutuma o se de safi no osa na abo no so okay o se de obiero wofi obia no satum ohun de da ma safi aha na oda ama se enyi ho mpo na se asam na oba obi abotum we kwebo ya abon na oza amati wona wotifi wonde wonfa ha na wonko okay inye nso sayeba na se odum jafo sayeba na yerba abaje wona wowo esoren yerba abaje hono nkwa ehonum na yeba fa because asem no we see wo entrance wo bia wo for wo kwan nti emergency side won na nyanso yeba fa se ibinyi wa chire yebu wall okay che yebu ban okay ansa na yetum ya abum yentum yembu ban na so de yetuntokura okay yeji sifom ansa na yetum ya befio ya ba na dama dwumani na obajember okay obajember na nyimpa nkwa riya we fininsa ba so ya abu na owo na a oya abu na ya ba yetum yedinye na afiri yedu twa abu no mu ma yenya access easy na yakofio na yekweke yi timemufo na yenyi na afio eba say about your player Rashid do na yin na bizin komo on kan of bere to bere no akwana e fare sisi yin tokura aha isi tokura pempi odum jafo
ya frahun na woreba enya ye kura waso ye baby gwe na ncha obutum ababwa but yakona ya for the 360 into crazy 60 na abo no so abo a eje Mohammed na obobo hin komo kakra na yenko oya achiraba Vicky ho ne nkwenke bise ne upon all the explanation yetu ya church yakona yetu yife do yesi hine dan na azin na no obiye de metimi fi me ya fire extinguisher na fire extinguisher no so oram do to bedroom ama ijaba metuma kafa. Where can I position the fire extinguisher? Why am I? Okay, oye de benya fire extinguisher wo fie. De bia mpo ye ko education and inspection ya catcher one. Do be ye de benya fire extinguisher wo fie eti depending on yere kan be bia as a fire extinguisher no bobo a number 1 ujaze. Okay. Jaze because if ye bebre wo ho an de ija onfa ho de asare wo ho mechre hall wo ho bedroom wo ho kitchen so ota dijaba pa nti inya koro wo kitchen a oye ama inya nbesi afu ya ye pechechewi gas wo ho ko pot wo ho at the same time nti je biara obeyi nenyim ketekete wo ho na eza aso wa na owu jazz ho na obesan so obeyi de ibenye bi na eza abo nti depending on wo fie na etin some fende e wo chairman hall a inya koro wo kitchen a obetum wa aboa but say bia fende o ya abrosa na asefu betum we nya koro na esrofo so we nya koro nti edane na enyim extinguisher ya azibia oyem prem na wozi dumijan nti onhia de eze extinguisher bokwa aka hye wa abu na chi onhia de eze be hye wo mpaase de erebon ho ba na emomi jata wa hye yempo ijato mpo wi be free de extinguisher no shampasa na wa abu echi oya aza eze bo bebia obia na nyotum bodo impo ibia na obi orutwem mpo na nyobotum wa bodo na se ije bia ato a oza asowano nti eze bo ifie na enyim ana wo corridor ma gate da no kakraba na eze abo wo kitchen so a kitchen na abu na enyim na iribo rurom na ran na no so eze extinguisher na abo wa amamensene dam na ejata wonyo bodo na ran na eyi na eze asoje na anu no nkoba nda eze be shampasi ijata uyu be free nti obeye de yeti na efiefia ye benya fire extinguisher ye za abo ye no fie ho ba na meje biara wa sha seketekete na eze asowano na ye ya Africa National Fire Service ono nche de e we extinguisher nti ijata use extinguisher na ampo na se wentum wenduma still na ejina ho e hwehwe extinguisher fofo da bi ezere ye na se oru ihwe na oru ntum ndum na ntampa na na Afra Fire Service na ya aba na ya abobo nti oye de obia sinifia obenya fire extinguisher yo employee focus and maybe there we see a bit tuado abetino school complete the sentences abetino school and a to oya Vicky ne was there the fire extinguisher na yetum ne use no use a quarter 13 years 14 years na nipi na post e hwe yu aba be na use order to make us Vicky be an sisiara yeko oya operating Rashid oya Mohammed ADO1 Rashid Mohammed na ye bisa ne there operating Rashid yehwa abo samna makana akwana ye for sisi na abo akwana ye for da abo na ngasa gba na wa ya pias cha abo no sokura as the way gon procation man just say hating and sign it to my question etu egwa nsa na so yin me for life in chain egwa ko ne twirim ahwe ne ya abaya da ebi ne ntrado wodin dem enti yehwa kwana ye for da sisi ntokura sisi na abo oye another how yo Ahmed, what's in there? Modernization aba. Very well. Modernization be no so oze no hu akazi no ozenam. Akazi na ozenam oni risk. Yeah. Ahweye ayenye. Yeah. Because say yerisidan ne say normal standard door oye 3x7 yenyim there 3x7 year standard. She said, Abu Bi equals to Su Crampa 3 feet in on soon. Osa or 2.6. Since you could not know my Okabanda me the mason yina o sidanan. Or the sidan or chat 3 feet pepe no or no or to wallen. Nancy wasn't tabono so bashi shama Abu Nekasi Obosa. Inti say Okabandama abon ne 3 feet in inya ne yehwe nanse ntokura amanfo so waye yetum yesi edan yenntokura yezendaze yezihihiem yebotota asra ankrankro bia na otimemfunde dama isun onye isu papa
sisia se eko wona woye ndazi ntokura nazi na eko na se epe ntokura keche onde epe fire free window dam ntokura no zotin de ekuru bi wo ma wo buani ti de most wo boy abo dam ntokura ndam no ti oye ebasa ana ebien ekuru wom ana no why nti de abo a wo boy amasa atorenchem ne ba na se irupe ya ibuyi ni tide mo smo bobo ya abo na afom na eko na mo sa anya ne dam na se ekafe da dozen na eziba hwufia se asam osi wa abo anu wudem ibaka wudem intum mpoi nti ye bato tasere onwona aworisin na wona awogudu worisin so wo kwahwehwe dam ntokuro na won kwahwehwe fire free window na wono so a we sie wie na wotimin se wobotum wasesa ana osede wasesa na wodi fire free window ni bi wodi hye eden bia no ntuado ama se asem ni si na yerupeya onye dedaw ni bibia oya afofori bi yetum yeboyi ntokwanti de abo na yafom na yepoi dem na osede ye yesisia Damina oya onua Rashid oya Mohammed ADO1 otum na orichere yeko oya GO1 oya onua Vicky na tuebe idusu idija opeyin Rashid na ya ya baba no ho na ebi o ma osi jetwa mukuntu nka no kuntu no mu yoduru papa mutum da hyensum na mda hatam do ma hyegenim tawada Captain Planeta aya na mo beye ebebe bi ya no yenko oya Vicky eko amazing creature de damo oya tupa husu ya botrimi oya fire extinguisher say yekwota 13 years mutum de siwa anko another limit years awode itumi sisa no fire extinguisher ne 1 year. Okay. Or 1 year. Ye wo CO2 ho ye wo dry chemical powder ho. Inti ye mu bebre ye nyim de extinguisher ni mpo ijata ono na ye mado na ye tutu jenim na jenu we edu. Yeah. Until them. Na mum ye wo no ho nhihye wo ho ekwana e befada ibe yi safety pin no wo ho. Na mum etum aim at the seat of the fire na ekwana e befada yezidum. Ni nyina ye church na onye da akoto abawu fie na da we adwuma mu na wo store na wa abo wa wo nkwande nyina wo sande on site ebeside na ehu da wa sai ebe hu de powder ankasa wo ye na owomun ebi wo ho ne za abo wa 3-4 years nti jeta omiedo oziduma ondum powder na owom ni nyina we cake nti ebe srede ofribiri to be say jempa amba na en user eze ba fire service a ye be yi powder na owomun efim na ye ze powder fufuru egum amase ijaba etumeze edum nti oye 1 year na otum last for Vigi yenhwe de maframa anya ye kra SHS oho no wo akoso wo JHS ano so mfa nda maframa de yamfa nto fom tua mo wa fire extinguisher wo fia ahoda me kyan kwana wo fado otum user anada oda odumija ejuma won contact no mutum dispose wo ye me fie me dem ana mama maframa ni hia ho so tum kana maze yo education na ye dama ya betina ha yeriye ye shafi na asa ye hihye yen timetable ye bi wo schools especially JHS na SHS aside that in financial institutions banks na azinya na ye koho ye renko na ye fire ncheche wa abra ye renche fire extinguishing ye chere school mpozo no meke St. Monica's ye kwa ye mo was to board no do ye che wona ekwana a wo fada we use fire extinguisher na lucky for them so in the extinguisher na ankasa so emada ekwana a wo fada was using na wa atro wo ho. Okay. Pull the safety pin, aim at the seat of the fire, squeeze side and side. Ma ijen we do me na why dam in church ni na wo fire extinguisher no de sabo friend we de minim zin nko tenza obotum we use. Na azo cry ye peden yankasa ye kire ma wan se yeko baby mpa ye kire ma wan kasa ye soja ma wozu dum de ibo hu de why ntro no wo ho. Nansu ijata onam de ijanorish wa azore say azinti nyipa na yankasa mpo kita fire extinguisher ni we free there in church wa fire extinguisher no an hwe ye on to me use onyima kan all right but or the fire extinguisher nimu powder no wom ni nyina azibodum wusu na main seat of the fire wentum wendum na jen gudole daw na fire extinguisher no so wa asa
Inti yɛkyerɛ ɛkwan a yɛfa da wɔresum na mmom yɛakyerɛ ɛkwan a yɛbɛfa da ɛze fire extinguisher izi bodum gya amamanse ne dam ne sɛ gya ba etumi edum nti JHS and SHS fu nyinara ohia de ho nyinaa wɔbɛhu ɛkwan a wɔfa da wo use fire extinguisher amamanse ne dam ne sɛ mpo inyi fie na baatan igya atɔ a wobɛno botum wa fa fire extinguisher ozi edum gya no wa abra awo inyi ho. Damina Madam Ottoman Church hin obi here the imamentin Ottoman alcohol. Now Madam Azeje namane are Troy the Bohinidim another no because him have been p wife mpo F phone and to me hunde Majin Saba who phone no do me F5 oh so man ni nominee was one way saving a gene kill F Nazi. It's able to me identify when it to me save him nama in yan crown ya printing but day it to not tell him I'm a Fabian window oh you're doing Jaffa oh emergency by man create how I didn't put him afraid of a lie the mess I'm not ready to make him from man. I said to me extra one your call school when I can church and he isn't can ya call Cotocrabbe gum ya can church or ho into Yero Quanianca say a printing and a number sitting in a casse. Inti leni biara yeba femi biara na yeza fire service ye number yeza aboho na hosu na musumi zigwa nti wanchere kra 1 week mpo anso mrikezi gwa mafaha misi na hwanum na wawa we ye na mesi wawa we ye na mesi yezi bubo leni ni munyina nti chi ma okoba inde yeba na ye nchechi mu ma na ya amamfo no woze egu wo phone do na ya akire wane de one saving fire service amamanse na dam na ijenu poto na nwore pepren obi ji wo phone no oboya obohu de easy fire service for one na but me ye shortcut to dem a Erica nti obeyiye de warampo e wo compound house a ifie wura na obaye na kasenara house abo compound house ifie o another entrance mo bie hu de fire service emergency line ni ama ijeto a obia wetum we use na mana oza friend. Damina assembly too. In Chadamic Medina, assembly members or Kahunu Mezo, we should educate our community members. Each church will say, in the prayer community, and Mawutuda, baby, I have too much passerby, don't tum for pa, or dum genum or go. There, ma'am, and pay for a cancer me there. What's you find and also as the young man jump in your yaduya. I also yet me free, Yanso as the papa. If you got a phenomenal flash, Pilum, Abaja, more head over. Then my last. Dum judgment pay for be won tell you was my flash on head a wade da e bi Irazi ankopan ele flash a head a wade da na him enti yamma majeyan so na adibia la oya te papa biara na oda ba majeyan so na timemfu yin na wa asem po sisa mko me MC department a me IT fo aje hu phone na ombo yimo a wonsa ne nka de bia ma administrator yimko asere be bia bubu mu phone bia password dodo na nchechi yin hu amanda ibia ne ntum use phone was phone bi wo pa e de ha awiro na edi suru phone bi wo ha a ode di hin wo gbe na wo yo suru wakati o ka bi wo yu ansa na wo tuma hu yenko apai Rashid hu na yenko nka bisa ne de kunto a enka ne mpanyfo apai Rashid na wo de nchir kakra ntum kunto na na latase kunto na num mpanyfo de na num ye duru papa o ho na basa o ba ho na papa na ma mi ha wo tran because obi chima abom ibutum na itata ida shensum nam da hatamu na ma shigen mana apai Rashid yo yedasi ntina makade mizin kan ka asem de shisha modernization na aba modernization no so ozinyama foforo na ozinam nkanu kuntun onye ndenyi kuntu very well nkanu kuntun hu de oye asaba yeah nda kuntun oye rubber yeah nda kuntun imado a numu ya har nkanu kuntu kakraba wazo to single bedroom no eremado a bonwu de numu yoduru but nda kuntun what's odo kakra nti no quality almost multi nkanu kunso ya nkanu kuntuna ibotum is afagye mu krampo epoi bibia renyew but nda kuntuni ntum fomfom numu ya har is agra ije no beprew okay nti no wa kaba ndo se da izi hensum ne aturenchem na wa aba yeah ehimfa na roka aka fonsunu mpo na iza ahyem asamne aturenchem wala ijina aturenchem ano na ikita kuntu what's kono ko hwehwensu ilpoi na ijenumu na erefa yeah nti zo ibotum ayan yi de se ijenu so owosora onsen foma ebia na ijenu o hyase wo ceiling numu onsen fom nti awuzi ze ibotum ayan de akoto
ibonde e wo mframakan wo ase ibotum akoto na awea na epoi na mo se wagide mu ho so a bibiara yin ibotum aya kire kuntuna na ezafom because bia yeti na bia ye den yemfo kuntun si wo de yi osiwo de atorencham ba yemfa okay so oba na yedwen ekwana yebofado na yepoi awzo mokuntun do iyinum ya har ibotum amado na iza achechiro na engona izebefaje num manum yahyew onye dema se etwentwan da obotum wepra se ewu ebenu bia nsusu owa no so ibotum iza ahyansum ebunsu egu na numu no wesisu se tukuna yebunsu ma yezugu yin de kuntun etuetu dedem se owa etuetu dedem suppose pause bi kitinkiti bi na zuwom oni na ende kuntun se awards wumpo na edempodo na ifra entihyew ba nkanu kuntun awards na edempodo na wazakata woda sime bie ni pe wan bona dit wumfifi nti ndazen onom da ituetu nkitinkiti de dem nti na yesi nda fowon sa amfo no so na se bia eginan ehwa ebotum afagye no ma afa kyekyeru ama ijanu wan draw wo honam kakra say is it foma ntem na ipu yi na eyi eguo is it foma ibon da ijanu kuntun bi bafajan o fajan ipe na eyi eguo ama ijanu wanka water ana wanka honam ye ne dama obotum wa aboa mayi watu ye ye dama obotum aboa dama na ye chechem na mom chebe do idirija oya viki na ya hwede itechomi fia aba process mutu ma afado na afime tume ya no na yesani akwa ya Rashid ho na apan Rashid na ebisa ne dey yehwa na mo yetumi YouTube odi baby odumi je adwuma woraba na wa afran ne yekwaku dumi ja pepepem drivers won kasa yeno ho ibudu bia eje no so dan na etime mufu a wokɔ train no ohunu dim opere woje oya pipe hose wodi fi ni sem na wan so wutum dumi jan ibi wo ho a ya kwantiti owo bebiala yitumi yigina na yidumja but me me oje pipe project kiki bibi video bi am show na pipe ro amma na kekraw odo bohola na odan huti je waje no 1 point ente abedinti na yekwa de betime me fo hunye gizigizigizigizig e jara ejman anyi yimta wo hen ko ho na officer yenkwa yo yedasi sentukuni de ntase na onye adwuma between odumja soye na timafunu wonintim se ijetwa nyimpa ija orse na aden oza atete iziba ya adibia iduru a ntase nti inhen yeduru a ye wa abotara wateten ya ko training ye wa abotara ye botum yeza ye adwuma bia se awo I wanted to into Mufanye. So Ibrahim Edruma, you was in Bia was the friend. First person in, last person out. I general train, I will eguano, a pay, a refrain there, Yambra and a Yambabo. Say your coma, ye Germany rea, yam pay. First person in, last person out. A Jumana. Odum jejume yin watra edenum wakashem no ore yen onye yiwie ya umpay last person out nti so okabanda ma ibohu de seye bana se what peda waje yen hosin wodi fiyen nsem na se yazema hona wanka wasan wazema hen because wontum wonkita pressure se mijina we pressure mo to make it ankronkro bia do ntum nkita because onyi ho nyimze ekwana amafado mo so a spraying machine no mun ntum inya dam nyimzi na infansom wo hu yenda do yanyi won nam ho so sampa no but adwen na nyimzi a o hye iti no mun wonyi bi because yanchina won ekwana wofado wozu dumja nti yebatu ta setime mufo so o ka bandam na se wo huma ahyehye oze ihu da yaba asema yezibebi sawon ebia na yebebi saw da ifien abazu won bia orisho na abazu wo ebia na gas wo ho se gas wo se da yetum yebo nyimpa orokwa kadum gya no ho ban efi da manyama no ho nti bo hu da yegina ho onye da yenyima aza ayare ye so ye yina ma hoze na yeba ofra yina ma hoze asoye na wedum bro no do
nkanini nyina ansana ya hyase da yeri yedwuma nti hu da yegina ho ne ye ne yi maza yeri because a friend da yembobo am friend da beno enyan no boko na da eri be boku nyan nti inyo so say yadru fire scene a ye wo ati bebre ayeye ansana yezi nyan ati bia ho say e onye ijebia ne wo yezu nsu yezu dumun very well onye ijebia ne yezu dumun onam da watete yan nti yetum yaba yehu da iyi onye ijebia yebetum ya jesengusha yezu dum yakwa yankalum yakafa sengusha yakwa ifie ho yekodum gyan yesane yeboy na but yebani yebeje na yanwotwe yan ahoma na wofi de yanya hwe onye hwe na yanye yenyim senti kro no ndum ya ntwa ahoma anya ada o se da yatwa ahoma oye yebetum yakofio na yeyikuntu ana etam na yezu dum gyan na yasane yepoi odi se bia yeba timemfo wonte na ase na edwuma yewo ekwan bia na za yefado yezizi yendwuma edwuma ne wa ekwan bia na oforo tumu edwuma payefo se shane so da wo serve obisa na alebo bia na wala check mo nyimba ye iye bia na opa bisi ibi o mo obo bisa o ye ni ma ya ye o cho wi bida nti wo serve obisa wala alebo bia chira mo nyimba ye Ozana yetwa ekwana ya foda yisis yeneden nasre odumje adwumafo ugya 21 fam abira kar wudi fam oyeyi na yeye nti bi de se pipe was ototua kwa wo sa ade bi cherim nsuni cherima ama wo waste much time na wo mantwa eje sisiwo na enyim so ekwana nda na biara ye kar de ade ne dan odo bokwanchan kakra na bisunu da akwanchan kakra na we select mansulation manso ti bi sisi kwani hina wi a jatwal na wa man tamene na wa man ntimpefesi or be serve obisa wala kire mo yimba ye wa na yim mo yimba ye enti ye bisa oya vik de se jatwa amem yetimemi ija atomi fie abakwan na woda mutum fado na mfra odom jejuma viki yo debia yaneze yes fire service yegbo ye na abo ato ho wanti na debia ye shatere ye ba nti se ije twa bi wo mbo na ije na wa ato no ije kitkit bi aye botum ya so wa no nanso ye ba konkon je no ho dama na bia zaka pruso nsu gudu no ye dama edi o ken nye je bia na wozi nsu wozi gudu se ijebi wo ha onhie nsu na se edunsu guda ezru gudu na jan ore yakase nti ije otida man na waton mayanze o wen na adwunu ma manfo wen na adwunu man de nsu na o se de yezi gudu nti onhie nsu nda moment na yezi nsu gudun be class B fire se nsu gudun ina jan ore yakase petrol ezru gudu na ore yakase na ore yakase no so yan fra fire service no bia robo no mazende obobo obi o the chance car price se nsu gudu dabi Warren fra fire service kapem de yebo hu de ijan wedum pempendu bia sisi aze nyama ahyu bebe wedun ze yem fra wan ibinum po bepem mbri sisi ara ye wo mo perception de fire yedum ja yegiska anada wo ba ye baka de o ije no sida ne hyase amame ekuo na oso matches na ofini nsem na o hyase na ya achi ko police station da bi because e bon da fire phone ekru kita pen na ochocho obocho wa afrenizi no obafra na maame na papa wo police station nti wo mfra hen na amanfo na nkasa wozi wona ahoze na asese nso egudo ada bi ije to na se nyi fire extinguisher ya yer ka ho asem ya ntampanara fragana national fire service na yembobo efra na hello fire service funya mopo chow mate ebia esu echi eden blue no si wana mango due sasen dame baby oti dame na ije ato na emom ebohwe na wa afre hello fire nya mpo chow ai wombra mo esu echi ije ato ho pan na the telephone na atodo ebe fra kana yezi dumijan a oye tender oye emergency tender yemfa tender ni nchima nhwehweja de sentri nye de oye emergency time ye chima ye hwehwa wugya na ye hu baby ma wugya wan na ebisu ne so ne nyama ijedem nti ne de bia ye kire de se efra hen na akire hen bro no
pote shisha chapel then be no si won poja Pentecost dan enyim Pentecost dan echi obi a baby ba one bad wa tro n'enyim daman amantampa na yetu tender na straight na ya aba ho na emu yemfa wusi wu ne yemfa nchima nhwehwe gana seja to na samframa wo ho a owo sme ba asada otumi hwe japazi nyinara nti onyi da yechima ya hwehwe gyan na ma oba na de efrehen na ma yen baby party ama yetu tender na ya abo bo ibisu wo ho a ijeta na chede chinchirachi o chede baby no po ben fire station ho on tweminka ana on fa car bi mpo nko na on ka fra fire fu de ja ato ho okite phone oba fra fire service nyi bia owo ne dan na chiri onyi ho wa afre mi ni bisu kwa chapro mama mfra mi wa mpo na e fire station no ben wo mpotem ho a ebotum etweminka aba de mi jane ya friend running call tweminka se moto sakalo tu ne mom bra na ba friend yende ija ato baby ote daman ya baba na ya abobo sene de ija kitikiti bi yeze ya na ahoze no bokwa bodu baby na ijan waji nsem mpo na ebia ija ne ya baya anche ebotum ya so ija pazi bebre ano ebotum ya so ija pazi pie ano damina asamnete na eboko oya AD1 RASHID ho about ya bia yedu na mom sent pakura woso wo host pinyan na awara otumoto atue na otum nyezema wonka ncha na ho host sa wonto atue host because ho host one na man pay for aka seme sa amanya ne de wosen katenkwan no ye yan wa da abofraba wo otum wa won fofol ye yan apelo da na egba no nyum elka no nyum mafon katenkete wo ma ba tan bodampa tan na olobonyum katenkwan wo ye yan sai wa dwen na emfa katenkwan yankwa e wo da na katenkwan wo tunkan wo de na kyara wa asayin tinkatenkwan mpemfisi wo ye yan itibia na aka na show na jesuo ejisuo so na aper ni tirin manfama afodo wa adwoboko tinkatenkwan wo ye yan na o man tan biopa ye ko oya apere RASHID da bi se na na ncho dum je adwuma ho amma wo to be ma ko wo do kwechi na ji aba na ji wo ba wo je nso asen na ma wo to atwa tunu so to maboa anara wo to atwa do ha ba yo ahuma ni yawo ahuma ahuru ebien yo na ogu hien kalum yawo host real na yawo delivery host only is the inhunde yetwetwen host you no so yobotum ya atwa but ano nontwen ocher kakra sin host real nti mo fande atwa nchama aba bronido mo fande bia community radio owe nyanso ye ba ye begina ka kwan na no yenye kwan yamfom na yanko bia atwa ncham no nti so da yetwetwa hena ahoma na azukoduro yebotum ya atwa ahoma ba ya anan fitika kwan ya no zoko bia community radio no won na ahoma kuru bia wona ahozen nti yetua ahoma anan na ahoma anan na ahozen ekwan no war nti ansa na insun obefom na weduru hon na ahozen okofom so ya ahoma kor na ahozen na owosor ahoma ebien no do tu kakra up to ahoma bia yebotua na yeza akwan ondur bia ijan one na insun na ahozen okofom nti na yebasre timemufo de say wo brona ekon ondida mantem hom na kal otum ofufom a oye edumja asoye say yeba yene adwumaye oye zen because sent ku inde say yeba na say ijen odidama ifie yima ifie na otua do no obobon ho nto say de yotum yebo ifie kore no ban onye dama ijan obo ijan sraman boko akaka ifie kore no nti say yeba ihunde ibinum rudumja na ibinum so wonanyu tim ifie foforo na oben bia ijan wa ban onye dama yeboko ije bien nti odikan host na asam na de yetue host tentena odru bia yedumja na nsu na hozen okofom ano oye nokwar but yetue host kakra nsu na hozen owosor ano no yakwa adwuma yenchar but yetue ne tentena yakwa adwuma yechar wo ewieyu ho sende host no onwar nti dam na yene adwuma ye city enyan kofi a wo tufo megudi mehinsu hia asan ya nti enyan e community biara you are 500 to nti nanto by 10 meters a 500 bo
And so with the car, if you wish or connect on ye to hold in the ABC hydrant rondo, they do me. Aqua Buchra, fire hydrant, or what the importance of fire hydrant. I yank say yet to me, Mufi. Yakwa Abra, baby academy station one. I want to war son in Chanchan one. First school the fire hydrant or we soon. Yakwa Abra Bawala, Bia Amity area ho. And answer the son by what aqua or contract of a copy on the whole area when Kukunodo. Fire hydrant so we soon. Yekwa oye abra ba waradi son oye pedu down below or fire hydrant to her. No so nothing maybe style be wa tita no ho basa. Tanya yeku you know. No ye da yenka edu mi jafo ho na yaw. Abente bi wo kuma se no maframa kanara ho wo hyewe. Sunday edwuma na onye bi ntumumfa na ne ho kekeka ho. Na hiale yet me mufoso aso didn't tell you nem pay from was the person my frama at the moment y'all why not this in the fire dance no do job ye galam say far because in sunala why done a friend communal sorry I know what you communal ubunika kanka or the same pin yene to another aba tenya ye kra no nche hie kroma ha oya amuyo he hard dance by assess or ha with the abu bob vantage point. I'm open here, Carl and Qua. But you'll be hydrant to be. Jebison painful. Your mamma's in the young boy. Yayet me, Muffy. Your mamma didn't turn away. Vicky church him there. Was it a frair or Tom J. Juma? Or they say abutat. Na church him, nephew to me, Echo William. In Chayashua, the second boko or your region headquarters. Nay, I Fred and one woman or a number papa and Vicky watch your number now, Abba. Nephew to me, no abbo. No matter more mufono. Abbo, mufono, na abbo fire jet. No matter fire kick no doors. It bore my fire commander, no one kick out now to a chado. Or Pialo, your first service, or my uncle, or your commander, or my uncle, be I need a fire come. See, phone is I don't know. Say, baby, or Tum Nobwa, into a frere or Dum J. Juma. Nasabi, Meti, oya, your more park no do, and now your more park in the chen. A fra, Ebo was it, my K. Mesa, me free for your more. Mifie ijato mifie oben yamwa parken mifie osin yamwa park no do nti odum jafro wole ba no yim na wo kwa yamwa park no do wo kwa yamwa ifie na oben parken wole be so oyim be zinkitan ibo no phone na loyal ayakwa akobi ala fie ayakwa akobi afro da ka fro odum jafo wo yiwa ofra wa wo phone ba nti nya abotal na chechira asemnum na wo botwro was ahuna wo oye room for me if it is waka che Vicky baka woji zinin ochocho na won so pass odoko ahuna wo ye kru na obafo car na wotumo da akwa na ntobala ija to yamo apan wo phone so edum yamo hemfa nti yamo fa aba wo hyehye dem won pope odum jafo ha obi so asema obi ya no ademuna hena edema wo na epunu program wo so etumi ye normal na efe etumi da akwa yim na bibiara etumi na aboa Vicky yan hwede Odum J. Juma, Noma, able to da fre, Abuton Bobwa, the Bibia, a tomb now crayima. I want to know why if I'm to go, nephew to me and call his name. Because my answer there, regional headquarters. Young Honoman or Bokwa, nephew, young there, entertainer, Yariano, Bibia, no do Butumina, a crayim, another to me today. Odum Jaffo was it, one number of fret one per. Na wafa ana wafa good morning sir me bacha bomo yamina no sir so but one so yamina do my friend for Coastal TV you were your moa you were ADOI oya Rashid Mohammed the mouse you were Jean 01 oya Vicky Hammond yes yeah entity am community ente ye hwe there so na man e de be fresh jatwa no man or your corrector into test one of my head. It's a man found that I'm America say my friend, Bibi we jato. Abazina what I'm to me, my was to me information and said that I'm a clue, what to know to animal. Check him, sister. Upon so it's very just baby. I you can. Never do. Okay. Okay. The quarter or a content of one money in the more into this range and a flower over. Okay. Let me take this or there. Demonstration and demonstration, the morning or there. Okay.
I'm going to be a bit fast and one more back. One can be a bit to this man. You don't address the baby more. Now, I have friends, I don't want to, but the incident the address of the fire, they didn't general fact. Here in Kumaya and war. And also, the baby of friend of the general Madonna. Yeah, I was discussing for Kuna Waraband. Other was from one to the more direct address into a flower and I'm going to follow the baby. Now, I ain't offer a phone match for we don't end for no one to do before. And I have to write it to there. So, all my baby data, every number, and I actually did so. Only on my husband, although why answer, it's me, a young man, a hobby I remember. And I said, Yo, I tell them about your fraud. I'm from OMAR bin ABDULLAH. Me more Costa TV, but you also fraud. but I'm also from you won't Mohammed. Yo, For central control. thank you. Yeah, that's it. Apparently, RASHID by the big Baba Church, man, just say from I. Nobody you Martin. Right, yeah, I see. Oh, yeah, Ghana Fire Service, Regional Headquarters, Pedu, the Yakwaban. Joe, when I could say, no, because of Casaboko. And so, also, Fra, a woman there, a Japateri say, I am Shishinti, na Ankeny, na was shown, na and the Masu Untumuno on Quay. To be here, they Fra, Yabatabu, into Yakwad and Kaja Vicky, the number for another my free yara, na our day yetumna yadu to go because Vicky, maybe say mum because no maybe I'm mutuma bobo, na madam or I safe. Ye say mum, Biam will be a no what I'm for closest one. Fire service of Utumobianum. Another tell me be a jet to be a some more oil mino, more oil sopono, more oil mancasimo, or I'm afraid regional headquarters. Another one to be a musha, Uja, or Dumja Juma Bia, Automobian community. My reporter, Vicky. Yo, Mandasi. That may can a pepper, a mass, and an arm. Okay. Sunday, ye, Udumja, Ejuma, Fubebri, Juma Damanoti. Yeah. Fire stations here where UCC or Hoya well mean now, your headquarters, na your metro. Inti Brono na etsedun, baby my obian one. Right. Na ijanota na afra ho. Okay. Yes, right, kada 192 or ye fire service emergency number. Okay. Name debia ye prede a man for ba fre fire station a obian bian will be yet session there, ye ba pray one day. 192 no guka because obi also on task in chembia as women be around task once ara 192 no gu yan car no one is in ijeta on no obafre because oye na menyo oye na number ye kada ijeta ija was smoke a krebi wa abram frama bebre wo hoda o say japaze no hwunyimpa 192 ne ye na masusu ampara nanso 192 efra as mobile man mobile number fra oboko headquarters oye Accra yenye da first na ye wotete landline ni bi wo ye nyina ye ni fie as a fra obaba ye no headquarters ba sisi ara on tedam obia kita mobile phone nti obia ne si hye nkotoku meriko adwuma eriko go meriko be bia eriko bia nti ija no to na afre baby obe no ba se efra 192 na 192 no boko Accra master control room nti so ota na we bi sa wo de efre fihin ebaka kire ne de efre fi Cape Coast inti Cape Coast no baby so brono kro na etedon obi a Cape Coast mo wo anafo inti master control room fo so zida me messaging was Bama Metropolitan Fire Station a me kire mo wo municipal na municipal fo no wa akọ inti yen hwe mbredodo wa bia na ejenum po wanka se ezinka na akonkwan ho ama wendumo na erefren inti yen so ya baji nkranfo baji nkranfo ziba mahen wo hon ojember ti aboshen na waka ye bibia ho da nyama bebre wa ahyew nti na ye ka da bebiara ewo na obe no won na fire station no hon afra ho ntamopanara na ya abobo se ne de eba from 192 no 192 no boko Accra master control room ansana won so we relay message no was amahene na ijan orichel na nyama bebre so wor say na when someone say apparently she kakra bakawa wa ayama kira be nezi Bochonyo, kakra mazaba kanwin de. Yaboto tasira ankrankron. Odum jaso ye yan ahomatrofon onya ahomatrofa yezi zagor. Onya ahomatrofa eba frayen na ahwede yada anayende. Ebia na awo erefra orisimun no obi no ho rekere no ma no so refra ma awo ezinkan igina line no do. Erekekaza onsam fata wado no obi so hia ahoman na waka na hia sam wado
yabato tasre se wabobo ahomatorfo na awze de mosma itumi izu wodofo ne ahomatorfo ezu tuwutirim bombazin fo odumje asoye ya na ahomatorfo fo tuwutirim da amase enkite phone mpo na asem tobi na igina wa ibotum abobo number izamanyi pakon na yipakon wa frɛ ma odumje asoye fo waba na waba abagin ne community so yabato tasre se yabobo number na wotum watron wo center ama se obia onam ho a we hu de yi odumje asoyefo a wo pedu ana wo municipal ana wo UCC won numbers yi ama se bibisa wetum wafre ne yaba bobo ntem na sinde wo bakonkon ejan ne hawa yanyi timemu focus yanyi monwe de asem no so oba men ye de ibotum aye entuma ya ansa na afrayen ija onjina ntwa na obia eriyen entuma ye na obaya kasan ansa na afrayen efrayen so ayambia no yerufi bebi na yaba enyen ye baba na ade ore ye wasa na enyen mu na wazem fom do na wazemayen nte o sha asim premprim na ntem na abombazen afre efra ye baba boduru ha entumi inye bibiampo na ya baba jinye na edwuma na yaye mawaye yesu ma ye watoye ye yadase onche biara ezi mpanyefo bowie na mo sha ne so de aye yomoyi aha na eta ekwana de ho da ebutum bibisa asam se ebena yefe o se ebena he akire ho ete kamera baba wonchen na asam epede bisa no abamaze na efe etum na ebisa nti amamaze yan sha ne so Yarabu wono mesiri bi nti bomazina na chiroto ama ija tumuto a na etumina afre yareka gwan kote igwan edum je adwuma yefo iwo office baasa iwo regional headquarters iwo UCC iwo oya metro ochere ogwa da mebia no nti yeze nkane abo oya kotokora bazen another municipal hozen sisi egwa iwo metro yi municipal nti iwo oya metro telephone number Sa ijata 055 679 0109 055 679 0109 iya awona wo metro dodo awfan municipal moko municipal office na hono wo sise egwa yin municipal you metro if you oya district ye ba municipal sise you metro onye kase ntiama bade yan hye ne so se etewa bia na ejato a bomazara na efisha ne so no man mo ba save wo phone do I love you wo phone do save fire service phone no so wo phone do ye ko oya UCC odum je adwuma no so ebinum wo ha wujijuma pepepe onsu bia na adwuma oye ankra ban cars oda ma ho na awunya awukuta cars ne bi ankra ban ho otu ahon ka awunyina wo bi obi aso no commander dwumeze wudan da wodumija nti Rashid twebe yido ababa ho wo so odumija fo wo tena fa koten ije tota na wo ye adwuma na ije nta mabawodo na wi aya amahemudo ye ko oya UCC hono no masa 020 538 8648 020 538 8648 iyi enya I love you number oye odum je dwuma ye fa wo oye UCC 564 wo UCC nti man ka send message I love you obuko gugu ho do enya I love you za ye gel biara za oho wo ye dwuma nti jeta na afre nti save your phone da fire service UCC na cha ho number yin ye ba regional headquarters do do for the pedu seminar ho I want the whole central region penfinya wo ho ma wo hwe ma asomje tumba wono no manini ahoro so sisi amfra wono no 020 538 8644 020 538 8644 the regional headquarters pedu ahoro so ho no mani no man mo bo a chocho obodo ebie ne pohwala ahin bi fia so won san ka no man
na if you antro na ye flow ye ma award na prepare the budget if you want say to man can check an na bobo abolofo hu a wo community bibia wo ntro nti bomadinara na cho na man na fisi na ebi incident there ebi nko home ekina bi na yi mo besi na akọ home na wo da etumi afra ho nti da ma yere kan no ye ma maze na fi yuntum na yuntu ana maro ho onche be me hemuru na ezenkrama aya officer mo hwe da chebe do baka ni tirima nti men nsem bi sam biem men kan na mete officer aka bia officer wa ma na ayo Vicky wa so kai okay fire for yet na fa ko yan ya hwe yo yanko dama tuebe deze oye asamde okay asamde a oye yin de eba odum je aso ya ye wo edwuma ahuru bebre shishi ameti anape ibinum efi Pedu regional headquarters worukọ esikuma side womunum ehyen na asai worukọ no wekezi hu dwuma oye maintenance section so wobaba na say ada nche wonyo obia de wobama no de onko no onko nka ye dwuman ehwe yan PRO section so a anape wonenam radio stations do wori yan chechire okay yan so safety department ya batina Coastal TV yan so yanyi amuyawfo yanyi riye nchechire nti erembotu yende ye wona wodumja wo ho na ye won so a woye se atoyancha Carl onya akwanhia won so wokeyi epirafo wonyi fim na ye wo administration ye wo adwuma huru bebre onye ijamkuti na yedumun nti ihyen se nya ya ada nche wonye obia ma mbetena ha na pe na onzi da madwumi onfamma odumja so ye nti za onenam abanon onya nokwa de yenye adwuma bia wobaba na ya ada bocho dabi yenda sebi se yenye hwekro wona wodumja wonye hwekro mpa anape yerepoi na wobeda oko onye wona gina mfimfini won weyi nyama worusuaze okay worusuaze ekwana kasna nanse oban ne akwanhia onya akwanhia ekwana wobafado wehu wotwe bia wodzi agora yimpa wakamun obowu okay ko airbag no obapay bia o sede woze won saka bia on sede woze anapeyer pay na wogina ifie ho worusuaze obanda na yada sese yada yontum yensuaze na yemfom baagba no nti yebototo asre adwena o hye ho ntim de munzi yebese wonyi mfim na wonya adweno pa mfomfo eduma no yada ase Abaya Rashid se won ya adwene pa na asmo de we ba kono wa bana asmo to fa na ye ko Vicky aben nta ya wo ha bo kono koto sis machu ni na why da me me hia otumo akodo yo daba otin yerikasa na ye frɛ watch madam na okade ono na oje emergency calling na ozema crewmen right anopa bia ye kwa crewmen na wo tender no ho waka check nyamo wo mi nyina wo de equipment ni nyina ye intact oye adwuma ansa na wo wi a wankasa wa check obia na pomzen sa anopa ye be sa wo dodo wo kakra na ye na was wa to second crew nti wo na anopa ye hu da wo wa ahozen no na wo the first crew na wo nyina wo kɔ ho ne panyine da wana no na adwuma na onam de bia ya bɔ ho ne zini ya fa the firefighters and wo ye crewmen ni nti ekwani bia nde bebia da aba na ka crewmen no ho na wose morokɔ esu echi ma aba na yiso aba krepanyin mo so morokɔ baka na aba na yiso aba krede mo so mo hwaze wo kinswe ma aba da bi onyeye wo ye crewmen na de bia wa ya elect de wo bodumija nti crew a oti de mi ekrumpo olutune na no wa akwa na so oji permission a ekusu sansu se echi ba na okada mo so mo hwaze wo kai kwan ho ma aba wo ma wo kwan sentinye da norman na wo ye crewmen and so ye 10 so ye 8 ono na ijaba obia wo kwa owo ni dwuma odi nti crewmen na ye edoma wa spread de yi na ma ha ya fa ha ya katena ha de bi se ye ndama na wo bo fire alarm bell na baby e wonu mpo ente nti mo baba de ye nyina ye bo wo fa akoro se ye ni crew room wo na ye bo wa ye nyina ye bo wo fa akoro nti abaze na ye botum ye za agigi ye na enyu a na se ye wo spa wo ye botum ye ato spa na emom ye za atena wo na ye atwa ne de timemu fu ba fran ye ne de ija atwa ha ana de emergency
car be able from rescue for one brand ye damn brand yen ya boy yan of our quinty alambe no boy na ne yen her ye son na ya abo full karen nti oya zaman fene de yezi jiji ye nenwa mbiri kume bi na emom yezero twan ija wa ba na ye kodum no yaza ye ya kapem de ija abomumpo na still ye to dam still da bi oyaza o keep yen in one place so that ija ba ye nyina ye tumi ya akona ye kodum. Dabena ma me big yo tomorrow na emo emiraso o da ema hinumudo nti ye ko eje RASHID ho dazi bisi oya crew danum dazi tsentin bisi ayo funke put $500 for dan man does it no see oya inside no ba no what $500 another thing oya fancy dress no wetin no wado dama doesn't your friend sliding bar enhu de wona wodum je no wo so wo abrosa no so no mo se sarin no so obo de wohia won no we kezi dwuma bi a wo bo pay wafa atwere no do we sanan ozimber nti one doesn't sliding bar no wo som wo so pe no we san wo som pe no we san ama won nhyiemu wo kal no mu wa ye hon mbriti ye wo rules bi wo ho se efra there fire service for atrencha maba ana ija ato no wombe no wombodum ja ye wo within a minute or say ye di fiad okay nti simu fo na se nyimpa awotwe na wo ka no mu hwe wo ba fa atwe no do no we sena no wa badge information no wa se wa ko fo kalen nti doesn't mo oyentam sende ye ba fa atwe no mu nti doesn't senti ko no mo ye fa do ye di sena ba se ntam danda ye ba fa atwe room. Yo, it's I have fun for fire service for Untifantin dress. Fire service for Untifantin dress for office. Vicky, what's more than you under 1 minute in the office or that? Yo, Masama Ozebi, ye, any teamer. Yes, ye, and firefighters, the way in he has a casapa. Sisiara, Ghana National Fire Service, ye were money no muda my institution be a woman, wobo man, and here so your buanka sankasa. But we couldn't pempen do be there, any hen na, yes, ye, Juman. Obodu baby a ijana nkasa oton won won fryan ntam yeba yenya asese so yamfamba yeba bana yeba park yan car ye park yan car no so adama ADOI ken ode ya assess jande ijan ohiensu o electrical fire se yedundum nen na timemufo na ahyase we yiyim baba ijana mpoto wanara fire funa yendu wana na wankasa wa park mbaba was a twan da ya chere ye be na wa start na wol bring and mbaba wol bring and mbaba na wol tutu mbaba bo ye ne tendenim ye ne tende na bo ye zina nkasa nti so kaba na da wa we japaze wa say na wo ere prede ye mbra na ye mbodum na mo ye nso ye basa na wo ere bring and mbaba ina crewmen na wo bodum jana nkasa wa attack one macho men sa wo wonyina wo kan wono do wol bro wana ye be sida na ya ba na ye be dum jana ma ejapaze on say nti ye ba srapa de ye mbo mozina de dem isu na ya hyase wo Ghana mem na yere ye wa ha ne ye ntwa do usande fire funi sisi ara wo bro hando do kapen de se janu tona se mo hwa na se bia mokwa na macho men fa wo ha na bouncers for wo wonya wo be chegu ye do wa bro yan no kaban de yamba yentumi yamfa feel yen machine ntima ye ba sranye de dam subana na wa hya se de fire fu ba vicinity bia wo be chegu wo do wo bro won wo toto mbaba abo hon ye ba sre de wontwa do mayen na ye tumi ye za akoma pa ya ba ya bobo mo wuje bia la o hyew na ye tumi aso wano Dabena asem te ma ye bouncer community bouncer e bouncer nkofo omboa mampunto ntum nkodo nti amama je ye hye ne so kra ye ko ADOI no so odno da abodo na ya mehemudo yo ye da Costa TV fasi akwenya waza mahen right na mo zamotu maka kakran de ye hwe nyan broni da right nyan danen ninsiin ofomfam ho very well ti ye boto tasre mpemfo a wo krom de ikuro a otsedam no osede woma odumja asoye wo ye hona anyankofo wo ikuro no mu very well because ikuro dadaw so ye nyama dadaw azedadaw no wo kuro no mu ye wo new site e hona eden afofo ni na osisi sentira ye botum ya abon ye ho ban efi yan electrical system ho na no kaka won o se dey wotum wo for fire service fo nyankom am abribia
wɔbutum wɔato nsa wɔdze afrɛ yɛn yɛaba ne yɛaba abɛyɛ dze ɔfata dze ma ekuro no ama ekuro no yɛnti igyatotɔ bia wɔ kuro no mu nti wɔbutum wɔaboa nti fire service fo yɛyɛ anyankofo dze ma timamunyi bia ohia yɛn a ɔfrɛ yɛn a ne nsa baka yɛn yɛda ekuro no ase. Yabada Odum J. Juman Payufi Bada Raspa Papa, ADO1 Oya Rashid Mohammed, Yabada Raspa Papa, Damasun Oya G01 Victoria Amma Hammond, no say Bada Raspa Papa, da Wayna Baba Cancer, Eja Pia won't to one ba, a Jumano Dawson, and say Naso Bibi Obiara, the Church from Kong, that was so to me, Print F04 now, Costa TV Kepkos, the YouTube. Costa TV Nina won't say to my cars or tomorrow hobia a tumina ya share now if you to be no a tumina aquahire papa the mama didn't turn a mababwa never was the yellow baby abo on the Mukamelaba on turn Wabakansa until Dumi Jeffrey were sorry was the Hunter virus. So Hunter here's an Hunter was an infant virus. Your mama's in a fee, your tumina and son so your boy that chila or yeah amoyafo amoyafo yedo honodo asambia chewa jimbiara your mama okwana wo so ebisa na ehwe phone da wole kitie ma okan da sabi papa bi na adwena aka o kuro bi do mpram bozi se do karko na akwa reverse na we begin wachi bla 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 akasha ga temara koi na we aba we yobisa wole sana bo hya aza aye ti mama yenko na echiri wa aba na wo bibisa debo yo he ye mama zin business o ma bi na ABDULLAH na mo pinya na etuma aka echiri e ba mazene za bro yenda ye ho ibra.